tako. I sad tu stoji, tako. Gle, ono, ja glavom. Bog, poštovanje i dobrodošli u još jedan podcast na Entu. Današnja tema o kojoj ćemo razgovarati jesu žene u borilačkim sportovima. Jesu li žene u borilačkim sportovima grublje, jače? Da li imaju nekog viška testosterona u sebi ili ne? Ili imaju i onu nježnu stranu? Da li u slobodnom vremenu, ako ga uopće imaju, koriste ovakove vještine i koliko im to pomaže u životu? Saznaćemo u ovoj super emisiji, a to je Gladijatorice na Entu. Oh. Opa. Kik! Samo ništa bez ženske ruke. Dobar dan, zapravo pozdrav svima i dobrodošli u podcast na Entu. S nama u studiju su Gladijatorice. Zapravo na stage Gladijatorice, kao što sam rekao, Barbara Matić, i sad ti u svom profilu. Barbara Matić, olimpijka i paraolimpijka, Lucija Brešković. Ona... ali onda ću si ja pustit kosu. Najbolje. Da. A pa i malo ovako u plavoj boji, prvo sam ko stewardesa, kao da daš, fino radiš, plavo, bijela, sve, Oba dvije dolazite iz... Splita, i ja bih rekao, odakle, ti si zapravo iz Kaštela, ali tako? Da. To se neće nikako Lucija računat kao Split, Split, ne. To je čak u nekim, negdje možda i uvreda. Pa mi Split ne računamo Kaštela, pa Split nit Kaštela računaj sebe. To je, svako ima svoju mjesnu zajednicu, ali opet svi ste, poznate se dobro. Kaštela ima status grada. Ima. Naravno. I to odavno, i prije nego što je most došao. Je tako? Da, i prije. Pa, uglavnom, evo ga, hvala što ste se odazvali pozivu i došli ovdje malo pojasniti gledateljicama i gledateljima nešto o svom sportu, nešto o vašem životu. Zapravo, i nas muči neko pitanje. Ima tu par pitanja koje ćemo vam postavljati i koje su zapravo i ljudi sa ceste, zaustavljali smo ih i oni su imali potrebu vas pitati nešto. Pitanja su tu ovdje kod mene sročene na ovom papiru. A ono što je potrebno reći za tebe, 26-godišnja Splićanka koja je, baviš se judom od? 6. godine. 6. godine? Znači, kada je to bilo? Prvi razvoj osnovne škole, skoro. A kod tebe kakva je situacija? Koliko se dugo baviš judom? Od 16. Od 16, znači ipak postoji razlika. Ali da li se znate od prije? Da. Vas dvije? Znamo se, da. Isti sport, eto Split, Kaštela. Blizu smo, isti nekad klubovi, smo. ne? Ja mislim da je meni prva borba bila sa njezinom sestrom. Ozbiljno? Da. Moguće, ne znam. Da, u Splitu. Da li ste u kategoriji, istoj kategoriji? Jesmo, ista smo kategorija. Kategorija je? 70 kg. To je welter? Ne. Srednja. Srednja, da. Srednja škola, srednja kategorija. Sve srednja. Samo smo faksa, eto. Da. Šta studiraš? Gotova sam, elektrotehniku. Na Facebooku Split. Tipičan Sportski. Sportski, da. Znači, ETF je to, tako? Vama je to fair u Zagrebu, nama je to... Ma nije fair, nije ovdje ništa fair. Ovdje nema fair, ne, fair play je to, znaš. Znači, onda si diplomirani inženjer. Elektrotehnike. Dobro, ako nešto ovdje zna se dogoditi neki kuršlus, pa onda može. Kako se kaže još kuršlus, recimo, u Splitu, to je njemački izraz, ja? Pa šta ja znam. Kratki spoj, šta? Bravo. Kratki spoj, točan odgovor, 10 bodova, 10 bodova. Lucija Brešković, kod tebe, evo ti si, jesi li ti već koliko si u paraolimpijskoj reprezentaciji? Pa od 2015. 2015, da. Znači, Prije Rija. Prije Rija. Da. Ovdje govorimo, evo ti si, osvojila si u Riju 5. mjesto, odnosno 5. medalje, i to je bilo jako dobro iskustvo. Pa bilo je super, bilo je odlično iskustvo. Preblizu, predaleko, ali od
brončane medalje, ali predobro bilo. Ali dobro, ti si tek si krenula, sad te Je, to je taj bio neki. očekujete plasman za Tokio. Sad sam kao ja unutra. A Koji jesu, to ne zaključaju, da. znači ideš. Pa za sad. A Ako me bi se niko ne izbaci. Pa ko će te izbacivati to? Mislim te nemate ko izbaciti. Aha, mislim, da li postoji još neka natjecanja koja moraš još dva. proći? Znači još 2 natjecanja. Koje će se održati tu u Hrvatskoj? Ne. Nego? Jedan je u Baku, Azerbejdžan, a Kod jedan... bake? Gdje? To vam je stvarno super, kod bake. Da. Ali u Baku, Azerbejdžan i jedan je u Engleskoj, Walsall. Tamo je isto lijepo. Znači, bila si na tim mjestima? Da. Ne? Znači, tamo ideš još, trebaš pobijediti u svojoj kategoriji? Ma, trebam se samo pojaviti. Pa pojavi se, brate, to je najmanje. Znači, pojaviti se, doći i odnest... Slikat se. Vidjeti malo, izmijeniti. Pojest nešto. Tako, izmijeniti adresu, brojeve telefonske i vratiti se nazad i onda u Tokio. Dobro je, se raduješ Tokiju? Pa jesam. Mislim, jesam, ali Parida je predaleko, a zapravo je preblizu, tako da ne znam. Imaš do sada 3 medalje sa europskih prvenstava, 5. mjesto u Riju, to smo rekli. I studiraš uz to sve? Da, u Splitu teologiju. Kako ide to? Predobro. Dobro, to ću te pitati par pitanja. A imaš sestru? 2, 3. I one se također bave? Jedna, da. Isto? Judo, Da li da. ona isto je u tom, i ona ide u Tokio ili? Ne ide u Tokio, premlade. Premlade, da. Ok. Ovdje, kod tebe se, Barbara, dogodilo da si nakon 69 godina, nakon, ajmo reći, dominacije i naravno zaslužene Janice Kostelić, koja je, ja mislim, 8 puta ili 9 puta bila proglašena sportašicom, onda su tu bile poslije Blanka Vlašić jednom i Sandra Perković i to je sve trajalo do prošle godine, kada je Barbara Matić proglašena za najbolju sportašicu izbora. Prvi put titula odlazi u borilački sport. Čestitam. Hvala. Ajmo, Hvala. Svaka čast. Znači, a naravno okićena 2 puta svjetska juniorska prvakinja, 3 puta brončana na europskom prvenstvu i sad si se plasirala. Kako je kod tebe priča za Tokio? Pa ista stvar je, isti je protokol. Tek u 6. mjesec će se zapravo zaključati naša rang ljestvica po kojoj se, odnosno po čijim bodovima se ide na olimpijske igre, ali mislim da sad da ne ode na nikoj turnir i da ne ostvari nikakav rezultat još do kraja, da bi trebala, da me nema šanse koza izbaciti. Da, dobro, to i potkrepljuje činjenica zašto je došlo do toga da su te proglasili za najbolju sportašicu, koliko sam ja upućen. Znači, to je bilo, ti si na zadnjem prvenstvu pobjedila, na putu do medalje si pobjedila sve 3... Sa prošlogodišnjeg. Znači, te sve 3 djevojke, žene, ti gladijatori od žena, oni su sve bile osvajačice medalja. Da, to je bilo znači prvi turnir nakon lockdowna i karantene, Grand Slam u Budimpešti, gdje sam ja pobjedila svjetsku viceprvakinju. Kako se zove ona sam? Marie Gahi. Marie Gahi? Aha, Marie Gahi. Marie Gahi, dobro. To je francuskinja. Marie Gahi. Da, tako. Druga je bila Barbara Timo, Portugalka. Isto Barbara? Je. Isto Barbara? To je do imena, očito. Da. Vi ste Barbarijan. Barbarijanke. Dobro, Barbara. I treća je bila druga francuskinja, Margot Pinot. I još jedino falila Japanka koja uopće nije tada nastupala na tom turniru. Baš viš da sam ja znao, ja bi vama umjesto tenisi Japanke biti još donesao, da imaš tako, ako Japanke fale, evo kod ja imam Japanaka. I Japanaka nemam, ali Japanaka imam. A dobro, znači, judo je, reći ćemo, gladijatorski sport. U prijevodu nježan put, ali... Nježan put. Sa japanskom. Ali kao nježna put, možda na put, kao misle na kožu ili na ten, valjda taj nježan put, judo. Mi nemamo udaraca, pa zato je to tako. Nama su sve to tehnike bacanja, ima poluga i gušenja, ali nema udaraca u kimono. Sve se drži kimono da nema koža na kožu. Inače, judo dolazi i naravno iz zemlje izlazećeg sunca, to je Japan, je tako? Da. I tamo vi gdje idete zapravo na izvor. Vi zapravo bi trebali sad u Tokio ići na izvor tamo otkud je to. Po tom sudeći bi Japanci, odnosno Japanke, ne mislim sad na baš obuću,
su najbolji u tom Pa sportu. jesu jedne od, zaduše muški i Japanci sigurno, Da. ali ženama uz Japan mogu reći da su tu Francuska, oni imaju 4 svjetske prvakinje na prošlom tom svjetskom prvenstvu, tako da mislim da im jedino, da su francuskinje najveći konkurent. Da. Evo da mi reci, Lucija, kako si ti odlučila uopće otići u judo? Pored nogometa, košarke, biljara i vaterpolo i skokove u vodu. Zato I skokove u moru sa Ja sam mosta na Čiovu. Kako Kako ti baš u judo? Ja sam išla u školi na sve te sportove. Da. Rukomet, odbojku. Ali ja ne vidim taj balon. I uvijek, Da, dobro. Da, okej. i uvijek sam dobivala balon u glavu ili bi trčala kad bi drugima pobjegao balon. U školi. U školi na Dobro. lopta, balon. Tako je. Ovi. Ja, to znam, balon, ne, meni balon odličan. I onda je moj trener otvorio klub skroz blizu kuće meni. Ima 5 minuta pješke do kuće. Judo klub Kaštela i to su mi prvo brat i sestra krenuli na judo, ja dolazila po njih. Ali pošto sam to bila među najstarijima, to je mladi bija klub, sve su bila djeca. Bilo je par momaka, bit će od 13-14 godina, možda oko 15. Ja sam 16, najstarija. I ja sam pitala trenera kao mogu li ja tu dolaziti, ja nisam znala koliko naprijed napraviti. Tako da, ali Mislim, sam sad bi krenula. te pitao da li znaš, ali pustit ćemo sad to tu. Ali to je Tako glavno. sam krenula, da. Zbog koluta unaprijed. A kužiš, to je isto dobar. Znači ti ideš naprijed u život. Znači to, mislim, reći ćemo, bacanja su jako bitna. Kako pasti, kako se dočekati, to je najbitnije. Da, to je mene spaslo kasnije. Da. Znači do neke godine sigurno možda nemaš neku koordinaciju pokreta i onda naučiš se padati. Da, naučiš se padati doslovno. Jel lako je past, teško se dići, jel tako? A kad naučiš past lipo, možeš Onda se se lipo i lijepo, da. digniti. I ti si onda redovno odlazila na treninge? Da, onda sam krenula tako do tog europskog prvenstva. Ja sam slučajno uletjela u tu paraolimpijsku priču. Imala sam jedan ispitni rok, tada sam nakon 3 godine treninga, 2,5, krenula na faks i bija ispitni rok brutalno težak, ja popadala sve živo. I tako je bilo neko državno prvenstvo regularno, seniorsko. U judu sam sve izgubila, to sam izgubila od tebe. Znači imali ste, samo malo, mislim riješite vi, vi ako imate šta za riješiti, cure. Nije, pa čekaj, ona jesi od nje ili od sestre? Od nje tada, od sestre prije. Jesi sjećaš nje? Pa sigurno, kako ne bi. Da. Dobro, vi razgovarate. Mali smo skupa i na treninzima smo se govorile, nije da... A nježna je Barbara. Da, nježna, da, pa Barbika. Tak i zovu, jel tako, Barbika? Tako da sam tada ja slučajno otkrila jednu slijepu judašicu, njezina videa na YouTube-u i tako I tu ti se otvorilo zapravo da možeš. Paraolimpijski gledala da to uopće postoji i gledala šta, okej. Sam imala blage veze da postoji ništa paraolimpijsko, niko iz sporta, kamoli judo. Nisam ni znala šta je paraolimpija. Nisam ja čula ni za judo prije dok nije trener otvorio. Da. Tako da je to meni sve tako bilo novo i onda sam išla na to europsko prvenstvo. Na njemu sam bila 3. dobila sam jednu ruskinju, sam Bog zna kako, ali pala je zadnjih 10 sekundi na glavu i ja sam bila onaj sud ipon, ja gledam jer ona dobro je. Šta si dobila? To je bod. Da, to je teo kad se dobije, to je gotovo borba. Ipon. To je nokaut. Kao da. To je ono, baš šta, s kojim potezom si Ona je mene digla u zrak na nagi, ja sam nju zakačila nogu i ona je pala na pod. Aha, ovo nešto pokače. Možeš mi to demonstrirati? Nemoj, dobro. Ja bi rado, ne znam zašto sam stol uopće tu, zašto stavili, ja bih volio da ja padam ovdje, ali treba ostati još, ipak rađe ću sjediti. Ipon, to je znači pobjeda, nokautom, ajmo reći. I tada sam vam dobila pozivnicu za paraolimpijske igre u Rio. Super. Znači to je tvoj put. Da. Pa odlično, čestitam ti, ja bih ti htio čestitati, ti moramo od srca čestitati, drago mi da si, koliko je tebi, recimo, tvoje 10% vidiš? Kao hendikep. Kao hendikep, da. I koliko on tebi sad u tom sportu većinom radiš na osjećaje, radiš na naučene pokrete? Pa meni počinje sve iz garda. Da. Borbe počinju iz garda. To živcira se ljudi s kojima se ja borim, pogotovo sad na treningu. Da. Ali i mene nekad.
pa onda je sve lakše. Mislim, primiš gard i sve znaš. Aha, znači primiš čovjeka, nešto za kragnu i ono da, sad koji... za rukav da. i za kragnu, primiš ga Da. i kad je, znaš di je. Da. Znaš di je. I sad ko će kog prvi? Ja. A kad se pusti gard, onda kao ne znaš di je i onda se čeka da se ponovo primi. Aha, onda se, ok. Da. To je u vašoj situaciji, jel ono, ne vidiš kad je ono sparring partner, Da. ne sparring partner, nego oponent, odnosno protivnik, kad daleko, sve kreće znači iz hvata. Ok. No, mislim, razlika između toga i kod vas tako nije situacija? Ne, mi krećemo, ulazimo, poklonimo se i sad kaže Hadžime, to je start. Kako? Hadžime. Hadžime. To je početak i onda krene, traženje. tako je, vatanje garda, Da. borba za gard. Zapravo, kod vas je... Kužim, Da, oni to nemaju, oni to te nemaju faze, jer da. se ne vide toliko dobro i onda njima kreće odmah iz garda, a mi trebamo doći do garda i pokušati što prije I to vaditi. zna biti stvarno, mislim, taj dio borbe doći do garda, njima je to To pola zna- borbe. Da. Pa to ti da, zna biti to hvatanja, trganja prstiju prilikom Svega toga. ima. Da. Mislim, postoje neke ovako, ja bih vam samo htio pitati, evo imamo neki Vox Populi, ljudi iz Pule i okolice Pule, tamo baš zato je, taj Nevio, na primjer, pita koja je razlika između olimpijskog i paraolimpijskog juda. To smo, Sad. ajmo reći sad, Da. nekako uveli i otkrili. Znači, što vi u startu, Odvojeno startu jeste u gardu, A mi odvojeno. Da. Znači ti baš u startu, inače imaš gard u životu, tako i u ovom sportu, jel tako? Primiš se, da. Kako Da. se postaviš, tako ti je. Evo, to je pitao Nevio, a Moris, pazi, Moris pita jesi li ikad primijenila judo u privatnom životu? Evo, recimo, tebe, Barbara, jesi li to? Pa nikad nas se i ja mislim da se nas službeno naše šake ili naši potezi koje bi napravili vani bi se sudili kao hladno oružje. Tako da... Je, to kužim, ali mislim, da li si bila u nekoj situaciji? Nisam ne znam, stvarno, nikad nisam u neke Da li bi tuče voljela? upala. Rađe ne. Znaš, da je neko baš bio, ne znam, dosta ljudi oni imaju možda predrasuda o tome. Ne znam da li postoje predrasude prema ženama koje se bave ovako borilačkim sportom. Pa nije niko sad, prije više da ajme ti trenaš judo, tebe se treba bojat, nego sad da će neko... To te pitam, da li postoje, recimo to je još jedno pitanje, da li si osjetila da malo drugačije ti se ljudi obraćaju? To je čisto neki komentar koji uvijek usputno dodaju, koji nama više kompliment? A već pomalo dosadija jer svi to komentiraju, tebe se treba bojat, ko da ću sad njega doći tuć, ne razumijem. Da, ali na primjer, evo, upoznavanje je jedna situacija, sad lifetime i ti si se negdje i sviđa ti se neki momak, ne znam, i nekako tako uđete u neki razgovor, baš ti je simpatičan dečko i sad kod toga, čim se ti baviš judo, da li si ikad doživjela pa on kao, judo? Pa na primjer Judo i da... Moj, na primjer, sadašnji dečko je mene pita da ja njemu objasnim šta je to judo. Njemu se to svidjelo, njemu je to bilo drago. A ovi drugi koji su reagirali na to, a tebe se treba bojati, ti su odmah dobili minus. Pa dobro, evo baš onda kažem da li koristiš u privatnom životu. Očito je da koristiš. Možda sigurno negdje ti i momak, koliko je on težak? 90 teška kila. osoba, to sigurno. Evo, svi smo mi teški na neki način, ali koliko je u kilogramima? 90. To je radna temperatura tebe, da li to je jedna vreća, ali tako? To je nešto što ti... Ja radim većinom sa curama moje kilaže. Da. Tako da, on mi je već malo pretežan. Malo pretežan. Ali dobro, mogla bi mu neki zahvat. Da li bilo, aj pokaži mi neki zahvat, kao nešto. A dobro, šta sad ti ćeš mene sad baciti? Ne usudim se baš s njim. Da. U klinču. Kao zašto? Pa i on je isto judo. A pa, Okay. nije, ali... Ali tu je da, dobro. Ali dobro, to privatno, jer se kod tebe događa nešto da u privatnom životu, baš da je, ne znam, naletila si negdje, neko je maltretirao nekog mlađeg tamo i ti si stala u neku obranu, da li postoji situacija da si u privatnom životu koristila judo? Nisam nikad se... Samo nabratili se. Da, dobro, i na kome i zašto? Nas je 5. Da. Brat je sestara. Da, i treba znati ko je glavni, ali tako? To te razumijem. Ono što se najčešće koristi, ono što je možda jedino koristi na juda, to je kad gurneš nekog od sebe. Da. Onaj običniji, onaj kuzuši. Kao jedna Kako se noga, zove druga noga kuzuši? i gurneš. Kao Da. zapravo, samo gurneš nekog od sebe. Meni se sviđa, ja ću si zapisati to, kuzuši. Znači, da li si koristila, jesam kuzuši, može? Kroz uši, kuzuši. A ne znam, meni profesori često, kad neko radi neki problem, i u srednjoj školi, a i sad na faksu često kažu pustit ću Lucu na tebe. A ti si sin, da. A ti miroljubiva, gle ovako. Zapravo, znači, te predrasude odmah... Da, ima tako, česti su komentari tako. Evo, pita Julija, evo, kako si se ti odlučila za judo? Ja. Da. Ja sam krenula judo trenirati u prvom razredu osnovne škole i bilo je ili judo ili balet.
Dosta slično, da. A zato što je to, meni je to bilo u osnovnoj školi i su bile te dvije dvoranice. Jedna je bila na jednu stranu A3, a druga na drugu. I ja sam bila mala debejuce i onda sam rekla da ja neću trenirati plesa balet. Forica bi bilo da se balet. I onda sam, trener je došao na jedan sat tjelesnoga, pokazati nam što je to judo i meni se to svidjelo i kako sam to prvi put vidjela, upisala sam se, rekla sam mama ide ja na judo, ona rekla, nije znala šta je to taj sport, znala da je neki borilački, ali sad stvarno nije znala šta je, rekla je ajde, treniraj, super, on je bilo što je bilo blizu, pa mogu sama sve stizati školu i treninge i tako sam krenula i nisam nijedan drugi sport nikad u životu promijenila, samo sam I odmah si to zavolila. pisala judo i ostala na judo. Mi ćemo sada nakon ovog nekog uvertire i neke malo spoznaje i kako smo približili judo tu, ali malo ćemo ići jedan nesportski trenutak ove super sonične emisijice. A tako se i rubrika zove Nesportski leksikon. Malo da vidimo kako koja poznaje koju, koja bolje poznaje. Znate se od prije, pa ćemo sada vidjeti kako uživo znate. Naravno, nesportski leksikon, ali sa sportskim momentom, odnosno ocjenjivat ćemo i bodovat ćemo. Sad ti je prilika da ju pobjediš. Bacimo se na nesportski leksikon. Opa. Ovo me nešto me baca na stranu. Halo, da pa tu smo već, čekamo, da. Za nesportski... Zlatko, jel tu Zlatko? Ajmo Zlatka, evo aplauz za Zlatka, djevojke. Evo u jednim sportskim momentima nesportski leksikon, gdje ćemo, pošto se vi poznajete od prije, Lucija poznaje Barbaru, Barbara čak ste imali zajedno neki taj, ajmo reći, Megdano okršaj. Ovdje ćemo vidjeti koliko se poznajete. I odgovarat ćete na leksikonska pitanja, koja su apsolutno nesportska. Pitanje za Luciju. Kaže, Barbarina najdraža TV serija je A. Blacklist, B. Tiger King i C. Money Heist. Money Heist. Ne. Nije, a? Meni skoro. Nego? Nemam pojma. Blacklista. Blacklista, ovdje pišem, znači, jedan... je to uopće? Ne, ništa. Počnu gledat. Uglavnom nisi pogodila, upoznaju, sad znaš, Blacklist njena omiljena serija. Isto znate, Blacklist omiljena serija. Preporuke. Pitanje za Barbaru. Lucijina najdraža knjiga je A. Žena koju sam čitao, nje više nema. B. Čovjek koji je pušio Bibliju, njega isto nema. I C. Sve o jednom dječaku. B. B. Čovjek koji je pušio Bibliju. Je to točno? Da. Točno. Svaka čast, poen ide tebi, imamo Barbara, 1. Kako je knjiga? Dobro. Nije pušio ona, to je bitno. Pušio je čovjek. Baš je Bibliju ona. Da. Popušio je Bibliju do sredine Novog Zavjeta. To je velika većina Biblije, a ona ima najtanje listove i onda je od nje mogao, umjesto Rizli. Pa očito je bio strastveni pušač, baš mu je trebalo da koristiš, ali ovo je... Znači, pročitaj stari svaku zavjet. stranicu. Aha, svaku stranicu pročitaj. Prvo bi pročitaj onda... Pa dobro, znači ne mora nužno... Aha, Biblija je baš imala najtanji taj papir. Da, to je najkvalitetnije. Pa evo, mislim, u svakom slučaju treba ovo probati, ja ću i pročitati, a probat ću i prestao sam pušiti. Baš sam već dugi niz godina, ali evo, ako vi ikad svakako pročitati prvo knjigu, a prvo treba pročitati, a onda popušiti. Možda tako potvrđuje znanje i ulazi u tebe, znaš. Ja probam. Da, treba probati. Treba probati. Treba probati, pitanje za Luciju. Barbarina najveća mana je A. Rastrošnost, B. Tvrdoglavost, C. Brzopletost. Tvrdoglavost, Je, gle ovo, idemo, bravo, tu koračaš. To je koliko? 1-1. Pitanje za Barbaru. Luciju najviše nervira A. Brzopletost, B. Sporost, C. Glupost. A, prvo, šta je bilo prvo? Brzopletost. Brzopletost. A malo si brzopleta, ali izgleda da. Ja, jel je? Glupost sigurno nije. Da. To se šta metodom eliminacije. Dobro, jako dobro, evo, upoznaješ ju, kao da ju znaš od prije. Evo vidimo, pitanje za Luciju. Barbarin najdraži predmeti u školi su pernica i ravnalo. A. Fizika i tehnički, B. Kemija i likovni, C. Matematika i TZK ili tjelesna zdravstvena kultura bi to bilo. Tak? Matematika i tjelesna. Ja, ne, čim si TZK stavila, to je to. Znači ovdje je 2-2, nerišeno. Idemo pitanje za Barbaru. Lucijina najgora hrana je A. Tofu, B. Tripice, C. Prokulice.
Prokulica. Kako to znaš? Na te smo pričali u autu. Kako knjiga? Pa čekaj se malo, pa vi... Ja sam rekla kako ih volim, no ona gleda je to njoj odvratno. Kako? Dobro, iskreno. O, a pazi, ovo je sad već 3. Pitanje za Luciju, sad da vidimo koliko si ti popamtila u autu. Ste zajedno došli? Da. Ona vozila. Ajo! Barbarino najdraže jelo je pizza i sarme, hamburger i grah, C, lazanje i pašticada. Pizza i sarme. Ovo je dobra kombinacija, totalno mediteranska prehrana. Pa da, zato i je. Sarmagedon i pizzaola. Evo ovako, pitanje za Barbaru, znači ovo je izjednačenje, 3-3 je ovo, zaista ste se upoznali u ovom kratkom putovanju od 4-5 sati. 3,5. 3. Šta je bila ciglana, a teška noga? Noga na gasu, a nisi skidala baš. Dobro. Pitanje za Barbaru, Lucijina najdraža boja je A, crvena, B, tirkizna, C, roza. Niste to sigurno razgovarali. A gledaj, čekaj, jeste. Crvena. Čekaj, Ona rekla da ne zna jaka je, pa jel ti crvena? Ona kaže, valjda je. Čekaj, valjda je, još ne. A Jel dobro, pa jesi ta, pa i opukla se crvena. A ja sam napisala bar crveno. Je! Evo, crvena. Čekaj, danas si i ti saznala nešto o sebi. Ja mislim da danas više nema ovo plavo, Pa samo nije crveno. nego, kako meni kaže ko ti je najdraža boja? Čega? Života. Svega, da, boja. Recimo, čega ili ovdje ti kažu gaće. Gaće kao čega. Crvena boja gaće. Da. Čekaj, ali crvena boja ti dominira inače kod tebe, ono. Pa Pretežno imaš. je, evo. Pa vidi. Je, evo. Da. Koji Nije. pojas imaš? Crni. Šta sam te uopće pitao? Obe. To nije ni boja, to je ono. Crni pojas svaki dan. Pitanje za Luciju. Barbarin najdraži film je A. Rambo, B. Nedodirljivi, C. Dobar loš zao. Aha, srca ti crvenog. Šta bi znači pitanje? Barbarin najdraži. Ponovo. A. Rambo, B. Nedodirljivi, C. Dobar loš zao. Ponovo Rambo. Ne, a daj pa. Malo emocija, Luce. Nedodirljiv. Šta je to? Ne znam. To ti je kad To svak gleda puta. ovak dođeš, ali ne ide To je dalje. francuski Da, film. da. Francuski film ti je to, Jan. Pogledaj to. Odličan film. Francuska varijanta, nedodirljiv, ozbiljno. Evo, topla preporuka, ali tako. Znači ovdje ti pišem, sad si već na 4-2, zadnje pitanje za Barbaru. Da nije sportašica, Lucija bi bila smišna, to već jesi. A, veterinarka, B, psihologica, C, prevoditeljica. B, psihologica. To je htjela opisati da je mogla studirati u Zagrebu. Evo, pa ona te upoznala totalno, bravo, čestitam na ovom, ovo je zaista dominantno upoznavanje i ovom nesportskom leksikonu, Ipon, ili ova, Je, tako, to. Ipon ide na njenu stranu, ali imaš još prilike vratiti u sljedećoj rundi. Opa. Može? To je sam malo telefon. Halo. Da. Tako je, da. Može, da, pobjeda njoj ide i sada idemo tako je sa kućanskim sportovima. Kućanskim, kakve ste u kućanskim sportovima? Može, evo, može, nek Zlatko dođe, slobodno. Kućanski sportovi, radite po kući. Ja živim sama, tako, i ona živi sama, tako da... Samo malo, evo ga, ja se ispričavam, ali malo da nam bude čišći stol ovdje, samo malo Lucija, Barbara, evo. Oliko vidite, kućanski sportovi su jako bitni, to ćete se vi sigurno složiti doma. Evo, Zlatko, ako možete ovdje raspodijeliti i to ćemo raširiti. Da li ste kad uramljivali slike doma, jeste? Pa jesmo. Da, evo ga, to ćemo staviti. Ovdje imamo, treba izaći iz okvira. Neka treba da bi napravio čovjek neki korak naprijed, sigurno treba izaći iz okvira, tako smo i mi odlučili ovdje. Malo to razbacati u priču. Pazite, ovdje imamo čak i stakla, staklovinje. Plastika. Stakloplastika. Ok. Stakloplastika, sve da molim te pazi da se ne porežeš. Znači različitih dimenzija imamo okvire i stakloplastike i imamo i ove prekrasne slike, one koje sam ja crtao, sam, ručno, dvoručno zapravo, koje treba uokviriti i posložiti u sliku. Imat ćete minutu vremena za ovo. Evo ja ću malo ovako staviti tu. Da mi pomozi minutu ovo. A ovo možeš i krp vadim poslije, na to i ono provjeravati. Može, na mikroskop. Tako je. Znači ovdje su rame, papirići, vi lagano pazite, naravno u roku minute trebate, na primjer, uzeti okvir.
tako, okvir, nježno, ovdje nježna strana sporta i staviti odgovarajuću na to, malo odgovarajuće staklo, stavljamo, Nije to, je li? je, evo vidiš, stavljamo staklo Sad Luca zapamti gdje je. stavljamo sliku te odgovarajuću pozadinu ili backside ili guzu, stavljamo i zatvaramo sliku, evo ja ću ovu kao primjer, tako i onda to se radi kod kuće. Evo. I ovo je gotov zadatak. I onda kad stavite, kad ste gotovi, samo stavite tu negdje kraj sebe da znamo onda tako. Da li je vama, djevojke, ovo jasno? Da. Evo kako kić mi skoro ulilo. Ok, hoćemo li onda, evo ja ću za primjer ovo staviti tu, a s nama, evo, Barbara Matić i Lucija Brešković, će krenuti uskoro, imamo minutu vremena. Jesmo spremne, Lucija, Barbara? Može? A? Možemo na 3, 4, sad. I krenulo je kućanski sportovi, da vidimo kome bolje odlaze. Evo u rukama ovdje, tako, bravo, odlično ovdje Lucija napreduje, već stavlja prvu, odlično, i drugu, bravo. Pogledajte kako vještim, ono kao da je inače proizvodi doma svoje rame. Odličan skor i brzina. Evo prva velika je složena. Bravo Lucija, tu je Barbara, Lucija kreće dalje. Lucija uzima još tako. Kako su nježne, elegantne u ovom svemu. Imamo nešto vremena, izvoli. Ovdje svaka ide na svoju stranu. Dobar skor i jedna i druga imaju. Ovdje je laganih, nema judo zahvata, samo lakše, jer staklo, odnosno plastika, može i lako puknuti. To one znaju i evo ga druga je ovdje već. Imamo, koliko još imamo do kraja? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mislim da će ovo biti, vi ste u isti čas, ja se ispričavam, bila je ovdje još jedna koja je gotova, ali vi ste u isti čas završili, mislim da je ona prije završila sa ovom dvije, je li tako? Tako, prije je bila gotova sa ove dvije, onda si ti stigla, tako da moramo reći da je ovdje 1-1, čestite, molim te, jako si bila blizu, ali ovo je sjajno, sjajno. Ovo je bilo sjajno, a sada idemo na sljedeću našu rubriku gdje ćete još pokazati šta znate o nešto van sporta, a to je kutak za nesportski trenutak. Majke, imamo tu kut ovdje, jedan i tu, ali većinom tamo su sporte, jer ovo je totalno nesportski trenutak. Ostanite sami. Halo? Zlatko dole, može, ajde Zlatko dođi. Kutak za nesportski trenutak iz kojeg dolazi Zlatko, moram nas jedan aplauz za Zlatka Zlaju. Naš Zlaja donosi prazne, gledaš sad šta je, prazni bijeli papir, bila je boja. To je to. To smo obavezno se ugađali da bude bilo. Da ne bi bilo, nije bilo. Bilo je na stolu. Ovako, na bijelom papiru, vi ste imali priliku se ovim putovanjem do Zagreba upoznat se, što ste potvrdili kroz nesportski leksikon, tako ćemo sada i kutak za nesportski trenutak pokloniti umjetnosti. Tu ste sigurno dobri. Koliko si imali iz likovnog? 5. Kako je kod tebe likovni bio? U srednjoj 2. Pa dobro, a u osnovnoj, pa kužiš, pa tamo idemo. Idemo u osnovnu, vraćamo se u osnovnu. Mi možemo još dalje otići, odnosno vraćamo se u vrtić, tamo bi imala 10. Da si crtala. Upravo to, sad pošto poznajete sebe, trebate se vizualizirati, pošto je vizualizacija jako bitna u vašem sportu isto, jel' tako? Ako se ne varam, kod gladijatora vizualiziraju taj jedan performans, nastup, kako će biti, tako i vizualizacija jedna drugu, morate vizualizirati kako ti nju vidiš, gdje ju vidiš, tipa za 5 mjeseci, godinu dana, gdje ti nju vidiš, kako ju vidiš, možda je vidiš na postolju, ja ću vam sad dati samo primjer. A to sam već sad smislila u glavi. Jesi? Ok, dobro, ok. Svaka vidi svoju priju na svoj način. Kako Lucija vidi Barbaru, kako Barbara vidi Luciju, vidit ćemo i mi uskoro kroz minutu. Znači minuta nam treba, svaka uzima svoj flomaster, svoj bijeli papir, okreće prema sebi, te na moj znak 3-4 sad. A je u minutu. Tako je, minutu. U minutu, sve minutu, sve to natjecanje, nesportsko. Crtaš, slikaš i nakon minute prestajemo, potpišemo se, ostavljamo crtež kod sebe i onda ćemo svaka objasniti kako je ona vidjela i objasnit ćemo sliku.
Može. Ja vam želim puno sreće i uspjeha, a također vama ostanite s nama i vidite što će se dogoditi u sljedećih minutu. A krećemo sa crtanjem na 3. Ej, Luce! Luce. Daj. Ja sam već krenuo, Luce, evo je to, da, dobro. 3, 4, sviraj, 4, sad. I krećemo. Krećemo da vidim, ja ću malo pogledati koliko su one zapravo, da li su bliske, da li slično razmišljaju. Definitivno vidim da različito crtaju, što je dosta bitno. Kako se vide? Da li se vide u kimonu ili se vide u nekom drugačijem okruženju? Vidit ćemo kroz nekih 30 sekundi koliko nam je ostalo najvjerojatnije do kraja. Da vidimo, Luce tu neki bokun vina, a meni se čini zapravo nije. Ona tu je neko cvijeće, crta, vidi nju kao, da vidimo šta se ovdje događa. Ovdje je pak ovdje se koriste i segmenti koji se nalaze ovdje u studiju. Naravno, sve oko nas je tu pomoć. I imamo još 15 sekundi do kraja, sada smo već na 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Kraj crtanja. Da vidimo, Barbara Matić prvo će nam objasniti svoj crtež. Možemo vidjeti kako se zove crtež. Lucija, olimpijska prvakinja. Lucija, paraolimpijska prvakinja. Pogledajte ovo, odlično. A gdje odlično si je nacrtala? Pogledaj. Malo mi je Jesam debel zadovoljan? marker, ali... A nema veze, takva je kategorija. Mi smo srednja, ima još i poluteška i Pa teška. dobro, ovo je okej. Srednji Dobro, markere. to sam ja sada. Da, ali pogledaj ovdje se točno, ali čak je ista, gledaj ovo, vidiš. Cvike sam stavila Cvike si i stavila, to su kosicu. ti kosicu, Ovo je plavu. zlatna medalja. Ovo je crni pojas koji je ovdje plavi, zlatna medalja, prvo postolje i ovdje tu Olimpijski, i paraolimpijski. Sjajno. Jesi li zadovoljna ovim crtežom? Ovo će krasiti tvoju sobu negdje. Treba. Ha? Potpis. Potpis ja molim da ova će slika također vrijediti, kažem, ovo ćemo stavljati kasnije na aukciju, slika će krenuti, barem 1000 eura, početna cijena, naravno ako skupimo i više, svi dobrotvorni prilozi idu Luciji za flomastere i boje, i ove drvene bojice. Ajde da vidimo šta je kod Lucije, šta se zove. Lucija Brešković pokazuje svoj neizmjeran talent. Da vidimo, također slično razmišljaju, također ovo, prvo, kako isto ste pogodile ovo, treće i treće. Tako je nama, mi imamo 2/3 mjesta u judu. Mene sad zanima, 2/3 su. A zato je to tako, vidiš. Sad me zanima ovdje, dobro, ovo je valovita. Moja priroda. Ona vidi tvoj minival ovdje. Ne, tvoja prirodna. Ricasta. Ricasta, znači, to je, vidiš koliko te poznam. Viš koliko Samo te ne poznam. znam šta ćemo sa tijelom. Tijelo je Šta je? krhko. A Ali šta ja je? sam se više usredotočila na ovaj stol. Ajmo sad objasniti šta je na stolu. Sve šta nakon medalje. Evo, Hrana. vidi. Hrana. Evo, suši. Aha, ne volim suši. Nije to suši. Sarma. Gle. To treba biti kolač. Vidiš, nije ovo. Neka hrana, u svakom slučaju, ne znam koja. To je švedski stol, recimo. Da. Ajmo A reći, ovo neka vaza i cviće. cvijeće se poslije jede. Cvijeće dobiješ kad dobiješ zlato. Tako je, kad dobiješ zlato. Dočekaju te svi. Dočekate s cvijećem i sa hranom. Pa znači, da li to znači da se vi izgladnjujete da bi došli u svoju kategoriju? Prije da, sad više Prije, ne. a? Ja još uvijek da. Još uvijek, a? Koliko moraš? A? Nećemo javno. Ali, To je toliko puno da Da. to jednostavno boli. svaka čast, odlično. Da li si ti ja te samo molim da se potpišeš, lijepo ovdje. Sjajni crtež. Drago mi je da nisi ovdje, kužiš ovdje ni oči, ni nos, ni ništa, neutralno je ovdje, kužiš, neutralno je ovdje. Kužiš. Ali to je umjetnost. To je umjetnost. To je to. Evo ga, sad možete si, zapravo, dajte molim vas, uzmite ovo. Ja bi da si izmijenite slike i da si malo tu niže stanete, da nas će stričak, zapravo Barba da nas uslika. Sada izmijeni. Može? Vidi ovo. Aha, izmjenjivati. Izmjenjivati se, to. Evo ga, rezultat. Sjedi dovoljan 2. Odlične slike, nosite to sa sobom. Ostalo i dalje ovdje, kužiš, nismo našli nešto da je izjednačeni ste bile u igrama. U ovim igrama bez granica, tako da, evo ga, moja dužnost još da vam trenutno dam. Samo malo su teški, znači ovdje je svako još po 5000 eura imaš unutra. Opa. Da? Samo. Ali u pojasevima. Tako da imaš pojase i evo ga tebi od Allianza da
To su vam, sam pazi, preteško je to. Znaš, da ti ne padne. Jaki smo mi. Da, vidimo ovako, ko da nema ništa unutra, tako nosite ovo tu. Čak možete si ove slike staviti unutra, samo malo. Evo ga tu. I flomaster ti poklanjam, tebi ovaj smeće crveni, tako da ti ostane. Hvala Barbara Matić, Lucija Brešković, hvala vam puno. Ili ovo, a? Ovo. Hvala puno na... Niska trava. Niska trava, tebi Blanka Vlašić. Uglavnom, želim vam puno uspjeha i neću vas opterećivati sa nekim medaljama, samo odite i vratite se žive i zdrave, ali vjerujem u vaš elan, u vašu vedrinu. Samo da nema ozljeda, budite zdrave i sretno u Tokiju. Hvala. Sretno u Hvala, tebi. Može. hvala. Ajde, čao. Ne, sjajno je bilo. Odlično. Odlično, 69 godina. Pazi ti, jesi dobro što para? Ne. Sad si dobro. U pojas. Da. Kad ćeš mi vratiti lovu? Pitanje za Luciju. Koliko je Barbara dužna meni? 100 eura, 200 eura, 300 eura? Bacit ću te. Izbacat ću te danas na treningu. Kako? Izbacat ću te danas na treningu. Ali sam se danas izbacala. Znači, to je neka baza, bacanje, bacakanje.